Oyo no mwana one omusike Abel. Huyu no mwana gocha sende. Kwa hivyo tunasema asante na tunawaombea. Tumaete there are challenges sasa mangano yoborai, lakini kila wakati otogo sabana na ntukange county tunyate na bia. Nabo igona iwa magakoro nyomba. Ekeriria to. Mwana olia mwangete korwa nimbolendete sana. Naba ngoja komboli na bano togo tiripoka naye, lakini semo kanaru alete ama tebya chikomoronya getali, lakini ongama igankoleki mbaletere mwanyanjirane aseiga bano ndete kwira libageli musikechanu wa karibu noli no mwigwa na kabisa koronaro anena igwa ukwane gesigisi ya kongu sana. So karibu, just feel at home. Yonko ira libageli kabisa ingeo musikechanu wa libageli elindanya algo tukwania oyo chanua igate etekero kyubo governor nene democracy yo tano onde bwensi tete kuboli kerogo onde tamaisiko mukani umuntu tara declare kuboli kerogo kyubo governor agoro kunyamoko ntoiwana ina nchena yako yangu boli ande kerogo kyubo governor nende tinda ikororo lakini ka kero turasuke na botokonya koligeli gosoma tebo. So alia kwenye kukwano iska kuna maybe ngoli kitole keroge kio atujafika hiyo mahali ya saa gatoa libaga dio gukorera abantu baito ntora akora none miaka ebere wono tokora suguma togo chikange miaka gatano tole gose tokoira na gose tokora turatigeronde nera agambe agatalia maya igonto mesiko twara ndamwe mwende yonse. Lakini asenge njo yata anyakoboli bonere igate tukoboli pi na ende mambi na te biguna sanara ngobe kirwe gutiwa nga airwe nyimbo amoskana ronte bina lero coach ko baenge coronated elinde aegwe bisio anyale koboli keroge ekyo eno mumromo ke sana ubwate chinguru ntoko mosabera ntune parish ichantora monde bwensi tomo sabere kabisa sando nsisa gutacha atache na mabera nyasaye musike chanwa